laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ndaarɗo ko ɓe wi Allah kon wa qaalu ɓe wi ittakhadha arrahmanu walada, Allah jogitike ɓiɗɗo, Allah no mari ɓiɗɗo, Allah no heɓi ɓiɗɗo. ndaaru moƴƴa ko ɓe wi kon. laqad ji'tum shay'an idda, on addi ɗo non konngol ngol anduɗon ko konngol ɓurngol bonde kala konguɗi ɗi Allah woolaɗin. wi'ugol Allah no mari ɓiɗɗo, on wowlingol konngol ɗo on anda ko honno ngol foti. acce Allah yeeto en ko honno ngol konngol woolangol ɗo foti. takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqu l ardu wa takhirru l jibalu hadda. hara musidɓe julɓe wattane yilingal aywal moƴƴa ngol konngol ɗo ko ngol woola hawnagol ngol konngol banu adama andayitiri muɗum. tage fo Allah ngo hino andi ɗum, tage fo ngon fo hawtiti maapi maƴi ngol konngol ɗo wowlede ngol ɗo ka hoore leydi ɗo en yi ko Allah subahana taala ngo sifani en. kammu ngu ngu faala taƴude ngu lanco leydi ndi faala seekade pelle ɗen faala mutude kade wonɗon ɗe munco musidɓe julɓe. ɗum ɗo fof ko sabu kulol Allah subahana taala, sabu Allah no wi'a hino mari ɓiɗɗo, banu adama wowla ɗum ɗo haraw anda ko woni wolde. an da'aw lirrahmani walada, ɗum ɗo fof maƴugol ngu kammu faale muncade taƴa se leydi seeko pelle ɗen munco kade woni ɗon. ɗum ɗo fof ko sabu Allah hino wi'a hino mari ɓiɗɗo. wama yambagi lirrahmani an yattakhidha walada, hanaka goɗɗo wi'a Allah no mari ɓiɗɗo ma Allah no jogiti ɓiɗɗo, hanana Allah ɓiɗɗo. in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rrahmani abda, kala ko yiiɗa ko woni ka kammule e ko nanɗa e inde muɗum, e kala ko yiiɗa ka hoore leydi ɗo e ko nanɗa inde muɗum, andu ɗum ɗon ko maccuɗo Allah subhanahu wa taala. ala hay hunde ko mari darja ha tawa hino mari ka arana Allah tawa hara ɗum wona maccuɗo Allah subhanahu wa taala. kala ko yiiɗa e ko nanɗa inde muɗum andu ɗum ɗon ko jiya ɗum Allah subhanahu wa taala. ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, ko onon yo jomiraɓe defte ko ɗum woni yahude e nasara, chrétien e catholique, acce wota on bew, wota on fenu e nder dina mon kan. wala taqulu ala llahi illa al haq, wota on wowlu e hoore Allah si wona gonga. acce wota on fefiro fenande fawon e hoore Allah subhanahu wa taala. innamal masihu isa bun maryama rasulallah, o annabajo wiyeteɗo isa ɓiɗɗo maryama on ko o nelaɗo Allah, wona o ɓiɗɗo Allah. o ko ni Allah yiɗi tagirdemo, ko ɗum waɗi simo o tagirimo ni, wona wasi Allah jombu nene makko jiidimo. o ko jiyaɗo tagiraɗo wano jiyaɓe heddiɓen tagira non, wona o ɓiɗɗo Allah. wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum minhu, konngol o ko werlaɗum faade e nene maryama, wona jombaɗo jibina. ko Allahu lan ɗon neli seydina jibril adi bugi konngol ngol e nene men maryama, ɓe sowi ɓe jibinimo. ko ni Allah yiɗirno tagugol mo, acce fefiragol fenande fawon e o Allah subhanahu wa taala. fa aminu billahi wa rusli, gomɗine Allah, gomɗinon nelaɗo makko wonɗon sifanade on ɗe ayaji makko tedduɗe. wala taqulu thalatha, wota on wi'u Allah ko tataɓo e allaɓe ɓen. Allah ko gooto, o mara kafidiɗo, o mara ɓiɗɗo. intahu hayran lakum, haɗite acce wowlugol ɗum ko ɗum moƴƴani on. innama allahu ilahun wahidun subhanahu an yakuna lahu walad, Allah o mo nanɗon inde mum ɗo ko Allahjo gooto, senade wodanimo nde tawata harano wawi latanade mo ɓiɗɗo. o ala ɓiɗɗo, o jibinali, o jibinaka, ko o woni Allah taguɗon tage fo ngon fof. subhanahu an yakuna lahu walad, lahu ma fi samawati wa ma fil ard, ko kanko jeyi kala ko woni ka hoore kammuli, kanko jeyi kala ko woni ka hoore leydi ɗo. wa kafa billahi wakila, Allahu lan ɗon yoni wonde hoolorteɗo, Allah yoni wonde reweteɗo. Allahu lan ɗon ko o yonɗo kanko, o duwaka bakidirde hay e hunde. andon noon hunde wotere, lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah, o mo wonɗon wiide ko ɓiɗɗo Allah, o mo yiɗɗon ɓantude darja muɗum ha tawa onon hiɗon wawi hottanade oɗo wonugol ɓiɗɗo Allah. oɗo kanko o hawnitaki, o amali, o mawnintinanaki wonugol jiyaɗo Allah subhanahu wa taala. kanko himo weltori wonugol maccuɗo Allah, himo weltori wonugol jiyaɗo Allah subhanahu wa taala. wona noon kanko tun kadi walal malaikatul muqarrabun, wonduɗe ɓen kadi malaikaɓe tedduɓe ɓe anduɗa ko ɓattinaɓe ka Allah subhanahu wa taala, ɓen kadi men ɓe amaɓe hersira wonugol jiyaɓe Allah subhanahu wa taala. anda tun hunde wotere,
wa man yastankif an ibadati kala hawnitiɗo mawnintiniɗo hertirɗo wongol jiyaɗo Allah wa yastakbir o mawnintini fasayahsurum ilay jamia o moɓinreɓe fof ka makko. ara musidɓe julɓe daren ɗo ko allahu lanɗon yeeti en kon fii wiitiɓe ɓen julɓe kono ka jikkuji maɓɓe ka golleji maɓɓe ka alhaaliji maɓɓe fof ko heeferɓe ko ɓen woni munafiqi en. allah on daali bashiril munafiqina bi anna lahum adaban alima yeeto naafigi ɓen wonde hino woodani ɓe lette muusuɗe si ɓe sikki ko innitagol inde julɗo tun woni julɗo yaagal o kono nandintinagol e julɗo on kadi ɓaynon enen fulɓe fuuta ɓe en annda ko woni naafigi accen allah yeeto en tigiti ko ɗum woni naafiqijo. allah on daali alladhina yattahiduna alkafirina awliya'a min duni lmuminin ayabtahuna indahum lizza fa inna lizzata lillahi jamia ko ɓen ɓe annduɗa kamɓe ko heeferɓe ɓen ɓe jogitoto weldiɓɓe ko ɓe jogitoto ñembinteɓe ko ɓeɗo ɓurani ɓe culture ɓeɗo on ɓurani ɓe di culture julɓe ɓen. enen hande julɓe ɓen ko honbo e hombo yiwɗa fanɗi e meɗen ndarowo sudays e surayme e matrud ɓeɗo no ɓornorta ɓeɗo no juulirta ɓeɗo no comportorta wi'en enen kadi enen e ɓengure jemin ɗin ko ɓeɗo ñembinten wona noon haala fi landoɗen nelaɗon e ɓengure mum den ko honno ɓornorayno ko honno ɓe wuurirno ko honno ɓe waɗirayno haaju ko honto e honto wonnoɓe yahata haaju men ala e ɗum hande ko darugol jikkuji heeferɓe ɓurɓe bonde ɓen e tagorfe allah ngon wi'en ko ɓen ɗon ñembinten haajuji men maɓɓe ɗin alhaaliji maɓɓe ɗin golleji maɓɓe ɗin fof ko ɗum ɗon ɓurani en e di ñembingol julɓe jiyaɓe allah moƴƴuɓe insinotoɓɓen. musidɓe julɓe wattane yiilisen renaki haray ko hoore men wonɗen ɗaynde nde wonno hay nokku en fokkita ɓeɗo ɓe sikka kamɓe ko si ɓe ɓornike no heefere ɓen ɓornota non ko ɗum wondani ɓe teddugal ndar ko allah wi kon ayabtahuna indahumul izza fa innal izzata lillahi ljamia ɓe sikkan si ɓe wayino heefere ɓen wayno hara ɓe teddi anda hara ɓe jaasi ɓe hoyi. musidɗo julɗo sa ndaaringal ayewal ɗo si tawi ko a taskotoɗo jon hakkil a wattay hoorema e leer ka wonɗa kon e gurdam maɗan. allah subahana taala o daali innal munafiqina yukhadi'una allah wa huwa khadi'uhum ɓe nafiqiɓe ɓe anduɗa kamɓe golle maɓɓe wo ko ñembingol ɓe heeferɓe hande wi'itiɓe julɓe ɓen hay e iidije heefere ɓen ɓe participay anana hiɓe inna heefere ɓen bon fête yeddugol allah subhanahu wa taala ko allah ɓura yeddirede kon ka hoore leydi ɗo ko ɗe fettije ɗe wonɗen nande inde mum ɗo an fewta keefeero ma naafiqijo ɗi sifajo ma inna on ɗon bon fête. allah subhanahu wa taala on daali ko hoore ma wonɗa jamfade hiɗa sikkude ko allah wonɗa jamfade allah taguɗoma on hiɗa wawi jamfade on ka hunduko ma ko a julɗo ka inde ma ko a julɗo ka famille ma ko a julɓe kono noon ka nder ɓernde ma ka jikkuji ma ka golludal ma ka ñembinteɓe ma fof ko heeferɓe inna ko allah taguɗoma wonɗa jamfade allah wi wo ko hoore ma wonɗa jamfade ñande immintinaɗa an e ɓeɗo on fof soggaɗon naada ɗon yiite jahannama ko nden ñande andata ko hoore ma wonnoɗa jamfade gurdam ma adna ñande immintinaɗa tawi na an e nelaɗon e sahabaɓe darnidete ko an e ɓe heeferɓe bomɓe wonɓe wadde 31 e 24 ko an e ɓeɗo darnidete soggenaɓe yiite jahannama nden ñande andata ja ko hoore ma wonnoɗa jamfade gurdam maɗan ndar ko allah wima illa alladhina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa ɓe heeferɓe naafigi ɓe jillodirɓe yeddi allah allahu lan ɗon kankade o fewnataɓe laawol naadaygol aljanna ngol illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dhalika ala allahi yasira kanko kadi ko fewnete e muɗum allah subhanahu wa taala si tawi tun ko ñembingol ɓe heeferɓe ɓuranma o liye ñembingol julɓe moƴƴuɓe ɓen allah kanko kadi ko fewnete e muɗum ko laawol naadaygol ngol yiite jahannama o newinane gollugol golleji bonɗi ɗin ha maaya naata yiite jahannama anda noon allah ɗum no newanimo newinalngol neɗɗo gollugol golleji bonɗi ha naatoya yiite jahannama. musidɗo julɗo ndar ɗo résultat on aray ndar ɗo résultat on musidɗo julɗo an innitiɗo inde julɓe mawɓe mum julɓe pays mum wi'a ko pays julɓe golle ma wo ñembingol heeferɓe ɓen occident ma Europe ndara télé kala ko ɓen ɗon huwi inna a huway sifa muɗum janfoɗa hoore ma ka adna ɗo sikka ko allah wonɗa janfade inna ko a julɗo hay hunde a ndarata ko julɓe ɓen watta inna waɗay ɗum koko heeferɓe woni wadde wo ko ɗum ɗon an kadi waɗata haray ndar ɗo résultat ma on allah subahana taala on sifanima o wi innal munafiqina fi darikil asfali minan nari walan tajida lahum nasira ɓe naafiqiɓe ɓe sifaɓe fi mum ɗo
ɓe annduɗa ko ɓeeɗo woni innitiɓe julɓe ñembinoɓe heferɓe ka gurdam muɗum Allah kan kadi ko nun o watta ñande dargal o ƴettay ɓe o waɗa ka nder koose jahannama ley o ƴetta noon heferɓe ɓen o fawa hoore maɓɓe haray ko ni ɓe sumiroyta ñande dargal ɓe muuse ɓuri ko heferɓe ɓe muusete kon saabu ko tawi kon kamɓe ɓe fenno ko aduna ɓe inni ko ɓe julɓe en fof eɗen andi ngal ayawal ɗo Allah on daali inna Allah la yahfiru an yushraka bih wa yahfiru ma duna dhalika liman yasha kala ko inna kon sirku Allah wi sa mayidi e mum a tubali o yaafota ko ɗum ɗon kala ko wona sirku himo yaafo ko faala yaafade iwugol noon annabi Isa ko ɓiɗɗo Allah maɗum annabi Isa ko goto e rewete ɓen tato haray andu ɗum ɗo ko sirku ɓurɗo mawde on e sirkuji ɗin ka hoore leydi ɗo Allah subhanahu wa ta'ala no woodi ayawal go ka o wi kala sirkanɗo mo harminani o tigi natugol aljanna Allah on dali walladhina la yashhaduna zura wa idha marru billagwi marru kirama ko woni gomɗinɗo ko woni hulowo Allah subhanahu wa ta'ala ko on mo annduɗa kanko ko sattanimo o seedota ko fenande o tawetake e fenande o tawetake e fejundaru o tawetake e yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala wona fi hiɗen wuuride ɓe heferɓe na fi woɓɓe men no wuuri ka leyɗele maɓɓe kono siɓe yeddude Allah wona yen ɓatto ton na yen yaaru ton nelaɗo Allah tirɗon ɓe maaki min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi no tawa e ko moƴƴinta islam goɗɗo no tawa e moƴƴugol diina goɗɗo kan no tawa e ko andinte wonde oɗo julɗo ko goonga ko islamu moƴƴo o woni ko julɗo goongajo woni nde on ɗon neɗɗo selata ko ala kon e laawol makko iidije ɓeɗen fettije ɓeɗen ala e laawol men enen julɗo ɓen woɗɗoɗen ɗum nelaɗon maaki mo noddi yimɓe ɓen faade e yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni noddugol yimɓe ɓen e waɗugol ɗe fettije ɗo haray yo andu goto kala bakkatu ko heɓi kon a heɓa yeru muɗum watto e hoore bakkatuji maɗin menen komin julɓe meɗen andi nelaɗon no maaki man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum kala nandintiniɗo e yimɓe haray ko e maɓɓe o jeeya menen men nandintinotako e ɓe heferɓe hitande kala hitande menen meɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala ko goto ala kafidiɗo o resali o jibinali haray menen men nandintinotako e ɓe heferɓe ɓe anduɗa kamɓe ko ɓe yeddoɓe Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓe nodduɓe Isa bnu Maryama wonde kanko ko o ɓiɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓe wiɓe Allah subhanahu wa ta'ala on ko o tataɓo e nder Allah ɓen annabi Isa ko Allah ɓen ɓi biro makko ko Allah Allah kañum kadi ko Allah ɓeɗo tato aray menen dey men tawaka e ɓe noddoɓe Allah ɓe tato e nde wotere haray ko onon ɓe julɓe menen kadi meɗen haɗa on tawtemen e woɗɗagol ɗi sirkuji e noddugol Isa bnu Maryama wonde ko ɓiɗɗo Allah haray tawtemen e woɗɗagol ɗe iidije ɓe woɗɗo ɗon yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ñembina heferɓen ko watta kon ara musidɓe julɓe ndaare ngal ayewal teddungal ɗo ngal ɗo ayewal andina en e jaka Allah subhanahu wa ta'ala ko mettatamo ko salagol tuubude waɗuɓe bakkatuɓen ka anna ɗo fof naata e aljanna si wona saliɓe tuubude ɓen nenniɓe ɓen aami tuubugol jokkodire hefer ɓen ha maayi e muɗum ko ɓe woni naatoɓe yiite jahannama ɓen ndaren Allah subhanahu wa ta'ala ngo daali innama tawbatu ala llahi lilladhina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu llahu alayhim wa kana allahu aliman hakima anduno tuubu buyeɓe Allah lan ɗon fodi ɓen wonde o yaafantoɓe kala bonnereji ɗi ɓe bonni ɗe gurdam maɓɓe ɗan ko ɓen bonnuɓe bonnere nden hari ɓe anda koko boni fewdo ɓe bonnayno ɓe anda tun koko boni ɓe tuuba kisan ɓe wulla ɓe rutto e Allah subhanahu wa ta'ala ɓe toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu lan ɗon yaafoɓe ko ɓe waɗi kon hari ɓe anda ɓe toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu lan ɗon danduɓe wattugol sifa muɗum ɓay ɓe andi ɗum ɗo no harmi haray koko wiyete ɗo 24 et 31 hino fanɗi e meɗen mo waɗali ɗum ɗo e paykun yagal muɗum kono noon hari en anda ɗum ɗo no harmi en anda ɗum ɗo koko tawa e ko ɓurata mettude Allah kon hande noon en andi ɗum ɗo no metta Allah en andi ɗum ɗo no harmi musidɓe julɓe hara e en torki Allah newnan en woɗɗitagol ɗum ɗo wakkiloɗen woɗɗinen kadi ɓengureji men ɗin anden Allah subhanahu wa ta'ala ko yurmeteɗo en yaafo ko feƴƴi kon kono noon se en mawnintinike en joɗitike hoore boneji ɗin yen andude ɗum ɗo ko tikkinay ɗum Allah subhanahu wa ta'ala résultat salagol tuububiye noon ko sokede ɓernde o tigi wona yoruɗo ɓernde hara hay waaja hande kadi natata ko ɗum ɗon wonta résultat kala sariɗo tuubude si nani ko harmi kon hino harmi laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal